ati muri hau turi hau ri ru atokegera tukirwa ni ogwika ri bururi uhiana ati bururi ti mwega ngai tonyo na ndreciria riri ona kambuni tuge guko kambuni gwira rugamia nduri ni heo wira kuruta state house ngai tamakama tamakasai tari guko gutikwenda mundu kunegena ni biru mureke tucirehe ta imagine tha ici uturaria nawe uguo na ne thengio ni ndu wa bela kiria state house sai na mandathi ngai na nie guko ndiwa sai na ndiri kindu nyonaga wajua sai na bela thengio ni uria wandirikana tondu uroiba atia state house o muthenya sai o muthenya na mandathi 17.2 million per day daily nikio ndoni maturu magogu ngai sai na mandathi 70 besiri hothikaga maheni 17.2 million it can't be ate onjere atiriri kai mandathi mama makome mariku Jesus kai sai uyu manyua na iria ria ki ate ria muruthi marugagirwo sai na iria ria muruthi tondu tiria ng'ombe 17.2 million advisor wa munene advisor sake advisor kwa saru ara maramo advisor riri marana munene ni urabatara ukorwo na power of mercy uiguana giretha uyo ni advisor mamuikaritie ruko ni kuri board room mugupa ruake mugupa tumekuja hapa tunataka kuku advice tunataka kukuonesha unaona baba wa masi hawa watu watakutambua ukisamea watu especially maabusu ukiachilia maabusu waende hivi wale walikamatwa borongo watu watakupenda na kiake mera atiriri aginyinyi watu mmenifurahisha sana nimehurumiwa na raia mumenisaidia sana asura amenihurumia mnalibishanga aje ku advice mtu hivyo makale ho besa sigana kama advice power of basi 45 million uko kwina ngoma ku advice munene ate arekereria mahabusu 45 million I'm telling you thabare iria ithiagwo goko bururi tutatarite iria ithirwo umuthi kidiki athire ri ni ira kana umuthi adiwe kana ego ko ne beta ko huruka fire si fire itirira no yaro gata business studies